Jadi kira ada 100 gram sup. Kamu 200 gram please. di. देखना अब ब्लैंकेट खुला ओइदा क्या दिया nih nunggu nari itu ध्यान से बना nongkok. Ini nadi, dan lah sini tuh. Kita ram kolam. Oh, bangla berdiri kena ulo. Lagi kita dulu. Mau diransik lah. Kayaknya yang parah apa ini? Jaket rolek terus deh. Jaket rolek tuh dia. Dia tuh lihat itu. Orang kayak. Coba gori dulu coba. Gori dia sungguh tuh. Genang kori. Oh, di depan kayak gitu. Anto lem tadi. Berapa ni berapa jam? Kayaknya yang pasal parau. Boleh deh. Kan jarang sih kamu balik kamu. Asal masuk sini. Sekarang boleh kang belum ya.